Аллах таалам ар бир пендесин чакырсын. Себеби өзгөчө улуу ыйык сапар. Адамдар күнөөлөрдөн тазалана турган сапар. Аллах таалама жакындай турган. Аллах тааламдын бейиштерин өзүнө важип кыла турган. Аллах тааламдын тозоготун өзүнө арам кыла турган сапар. Аллах таалам сүйкүмдүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ар бир үммөтүн дал ушул ыйык жерлерге келип, пайгамбарыбыздын мубарак денеси коюлган кабырын зыярат кылып, пайгамбарыбызга үй бүлөсү менен биргеликте салам салават жолдогон Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин. Үй бүлөсү менен биргеликте келип, кабыл болгон умралык амалдарын аткарган Аллах таала мүмкүнчүлүк берген болсун. Бүгүн дагы ушул Аллах тааламдын конокторуна өзгөчө сый көрсөткөн, кой союп, курбандык союп, ушулардын кубанычына, сүйүнүчүнө себепчи болуп аткан Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن